Na wa MERU Kawira Mwangaza kinya mbere ya kamiti ya Senate yige mantio kinyirire bothirikari chema county nyuma ya Romba da kuunga mauri gavana wene ndi Gukinyua ni munini wa speaker MERU mwendalie MC wa kewi kabako mithika mucheke wa kachu na banki kathumba bakienda gavana Kawira ethira nende kinya mbere ya kamiti kenda utaririe ni itumie thirita ya ta MC bara thirite batio muwata mbaru maendeleo kire wondi chio na ruarote koraja kamite mantu ya AGWATA no gabo mwenye bunge sene tidedero yekina kimolimono ja devolution intergovernmental committee ikedro imuita gavana County gavana Kawira Mwangaza ikinyidia Nairobi heja kuberesera neki akonekana gitenga ondimo kimaendeleo Mrs. Barea batu muwata mbaru Mrs. Banana barabanyikirite mutukojulo gavana Kawira Mwangaza bakeri nyuma kunenkalina matata jao kirikala kumoneno bunge sene tibona nerete kuma mwaka jo kithirikari ngirije 22 mwaka jo kithirikari ngirije 23 wondishao na monomoroshe kumarotero nyambene itakinyirwa kinyika muthandika kama maendeleo na batu vitu seek justice nonto bantu betu a case in example wonde wa hendiawa wonde njia mwaka 2023 itwatinto winje mninga gavana Kawira Mwangaza kuma barabara she flagship kuma floodlight kuma nya installation ya tower cia boreholes wethira wina nduka mutindwa kana maua kana timau kana nkubu kana thoko ingi onthera wote kuyo chalo wirwa we nontu uti support governor utire apa miti nduke ku wote kuiro nontu uti support governor utire access wote kuiro nontu uti support governor utire a woti burabu kuriwa iwa 90 bangi therefore kwa tuika uwe utiku discriminate thirikari ni tano ntu yo thirikari yo ku discriminate kwa tuika MCA atirere ano na governor itiraseti mi wandie weti trongo we kaire Mrs. Barenderia bako bakora wonka kinyamira ndi kimaendeleo liko mbirotero kwao ibatunyirwe nareke ku discriminate yanto kulingana na misimamo yao ya siasa. Oni ndi mukuru wa miaka 60 na ntete aimbira mbite gonke timenya wonka woni twale riranga bana weta akayukia interview ward imwe ikiria ward ingi yatiwa kwe ward etekuona kana yaikirwa tu into kidogo bamwe baikirwa kinyamutu baikirwa kinyambecha baikirwa madibuti kurongo yua bakiringitha kwa siasa cha 2027 ile hali batwe tubwiri kwethira ingwe tukurita kwena bwao siabati kwenja kinyanga na isili na keya icho ndai tariterongwe kwena KMTC ekangeta CDF ne thireria yo iretiere ne account mwana kubata maendeleo kingi MC wameneya gavana Kawira Mwangaza nontu bosa ile witi ngoge haraba kwa kumako zikiotongeria county MERU nishokete nyumo bobwega na 3 MCAs tukwaria ke batu twengwa tona utumba kuthiria thina email ntu for sure MERU ina thina na by the time kwa tuika batumba ku rectify batu still to achoka nya ke senate yeyo onderingi usik a more amicable solution. Bonde noromwe nyume kunenkanire matazo kiro bise kla ibasho kire bakurukira kiro bise Senate County MERU na Kadhuri Moronge araba murombere edre batetheria kuchukumanga nteto eje kirewe Senator Moronge akibareria netikaniriria abo County MERU owititita bwaga personally Senator MERU na twichwa agora mbeza chumba gwita MERU inyinge arafu ngaiwa kwi wondi muite kona into inkuriendere achetire mbeza achakinyire kathita kana mutongo imwe chatauka cheta ruchi twatugira tuita Nairobi tuikia MERU itakinya no kana na atagukara kwa twiga kwena that aspect and discrimination katibegenyete gwitikirio na tugustira gusana twi Senate ku make sure tuguikia mbeza nyinge mono kiri county government na ri tuikia mbeza county government utekuga mbeza ici chikua kwithira gutena equity mbeza cia kinya county ira tuguita Nairobi na acha iketa county ibati kutganwa almost kinya thwate equally kwina equity at least degree ya ward imwe gutejana should be very minimum indeed ate kinya bake baraja imbalite na baba ingi utote na concern ya performance ya ngwere gwitu korira naku mbere impeachment yire gavana Kawira Mwangaza ithithika kamiti ya devolution intergovernmental committee ni aretiri manene MCs baba mwa gavana Kawira Mwangaza ende
bateria moroto jwao jwaro jajujo jokwenda kumimbi na thina katika MCAs na governor ambo hakikishire report yenu igukinya the right place the right office and na copy chako ile aja so nkomba kuthinga tande tucho ndiriro na governor tumwire meru atibatirio umeoya like u family yake ya manage into rakwenda na tumwire batu tutire ndo tulie maru na tukathiatira meru ya kare anthe atumone akichokakia chiuria nite nontu njia yagire maendeleo ya to the tune of 10 million na ire baka compensate maendeleo yara nontu guchokia kiuria kia nite ontu bagire is not enough. Nke report rando Sharo TV kuma jake ngine kinene ke musho Nairobi beta Boniface Mongera.